Saya nggak YouTuber aja beri judul sebab depan saya ano. Kota Rida jam. Tahu le nyuting boleh. Orang biar ni kadang-kadang beri judul segule pas saya jago jaya. Ambian terus paju. Viewer terus teki. Pas judul itu hangko sebeluk-buk dia bang. Kala saya lurus-lurus bang. Enjak waktu itu akhir terlanjar. Rezekian terlanjar. Hangko sebisa deki. Pokoknya dongo nak ko beko. Bagian anon toran beko lah. Di maku na sapaan. Dan mantar yan penyotingin gulur. Gulur. Lebih duet maut deh. Ban kerosin deh. Duet maut kerosin deh. Ekemper kadin to ekemper tamil nabi ajunan muka YouTube kan itu biasa nang buka pertama kan itu beda gemper kayak tamilnya. Mana bi abdi negatif pastikan si nonton sokoni. Pastikan si lingkuh sokoni. Le koran negara nah sing ngirim ka grup ngirim ka Facebook ngirim ka grup ini grup itu Facebook sana Facebook sini muhibbin sana, muhibbin sini. Alhamdulillah, tak ada Pak Seket kali ditonton. Keng begitu abdina pas kemper kento pas kemperin pas bolong senang ke musli adnan. Banyak bah seningpu. Padahal abdina tak ada tu senang ke musli. Kun kemper. Subhanallah, luar biasa beliau kan. Mangkana magi kan mobil mun lambe santri ka di semak pole kiai kan mobil lebet. Mobil kiai lebet. Santri ngepiuk kape ampun. Puh kiai kana padahal kun mobil ke seben supir. Cet mobil lah gen. Kan miane ngak saya ni kan ni benih es gudu ni. Boleh bahagian ke atas ka jan alhamdulillah. Maki supir harga ki ya ki gula ni kawan. Tak kun ngak gula ni mun pah nang YouTube dan Facebook dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya nih. Pahe duet ban ke musli adnan, keng tak langkong cek sampai judul lagi duet maut. Duet spesial. Masa kini sini kengki. Sini kenapa judul pun marin nih ka. Gula ngampong ah. Insyaallah nih ke bawa ada koncengan gula dak bude nih ke barawakan malam semakin nih ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal amin ya mujibas sa'ilin. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, sedaja pengasuh pondok pesantren
serta pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Muhammad Shadiq. Kita doakan semoga beliau senantiasa paringi kesehatan, paringi barokah umur, barokah rezeki, barokah topotoh ben seteje santren. Nah, Semulja ajunan Kiai Haji Nailur Ridha, Kiai Haji Bakir Khairuddin, Kiai Haji Anwar Syadat Muntaha, Kiai Zainul Harir, Kiai Rozin Muzaki, Kiai Zubair Abdul Hamid, terjukan para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Kepala Desa Misbahul Munir, terjukan Kepala Desa Lukulu Serabu Muhammad Wail, juganan Ketua Panitia Penyelenggara pengajian umum dalam rangka pengajian bulan Ramadan, terjukan Haul Akbar Muassis LPPP Sirotul Islam ke-14. Semoga guru kita, muassis, sebagai pendiri lembaga pendidikan dan pondok pesantren Sirotul Islam, parengna tengki pangkat ya juna Allah. Kaula ajunan malar muka melua barokana. Semulja seteja wali santre, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan, rahimakumullah. Pertama ngereng kaula ajunan amuci syukur dak ka Allah kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbab kita bersama sampai malam semangken, malam Pak Lekor, bulan Ramadan, tahun 1446 Hijriah, atau 2000 sakemi, kita masih diberi kesempatan kaangkui tapangki sarang bulan mulja, tapi juga benikun tapangki bisa ngestoaki perintahna Allah. Karena bedaan saya tapangki keng tak ngestoaki perintahna Allah. Bulan na semulja, keng orang tak mulja. Maka dari Kak Dinto kaula ajunan sesemangken Kak Dinto bisa ngestoakin perintah Allah, kotu babenya asyokor. Akatia bededua penutup dari rotib Syekhina Khalil, Kak Dinto se esyokori bedetelo. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillahilladzi waffaqani li hadhihi ta'ah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan iman ini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan Islam, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan untuk berbuat kebaikan ini. Iman bada, Islam bada, pas aba ibri kekuatan. Taufik khalqu qudrati ta'ah. Paringi kekuatan kangkui aba alakoni kebagusan. Karena Kak Dinto secek penting. Islam imana Kak Dinto minangka energi. Islam imana Kak Dinto minangka setrum. Pas aku lih badan kenceng pahala ko ibadah.
Karena kak dito dimin pernah isinggung sarang Allah. Binabi tak kalepa kak dito tentang pengakuan orang Arab Badu. Orang Arab pedalaman. Arab asli. Pedalaman yang benring Madura pahyoba widui. Kula salenga ke widu ini. Kula jak benring Madura. Bodoh sampai dari saking dari Estona guru bodoh orang datang dari Mekah pakai tanya akhir. Tetemu wan widui benci. Padahal orang Arab Badu kan itu para Arabu Masya Allah luar biasa. Orang Arab Badu ini kan lamba pernah ada pun sini kan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Nah, ini kalimat dah. Ini disinggung khusus. Jawabun Allah, qalatil arabu amanna. Orang-orang pedalaman, orang-orang Arab, amanna, kami beriman. Kabala Muhammad, kabala. Qul lam tu'minu, kabala Muhammad. Ban jadi tak iman. Walakin qulu aslamna. Ban ngucap Islam baik tak iman je. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman kita masuk ke hati nak kapi. Ban jadi kun Islam. Itu saking beda istilah mangken guru apa ya? Islam KTP ru. Islam KTP. Yang cak koja Islam KTP mereka. Baabaan pada Islam dia yang pada dengan KTP kita takut tepak ke baabaan lagi. Dua kita antretan kau leban ajunan sampai meningkat imannya sampai tebel amin. Termasuk kau leban ajunan mangkene iman tertak terdasti setoron janongka amin. Karena iman gak dito para Rabu agak rawan. Keset Yazid yangkus nambah toron ibah tada bahkan beda tompes lagi ya. Maka orang nalikana ala ko zina, ala ko ngecok, perpan hina yazni, hina yasrik. Kuru tak ikut cak wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariqu hina yasrik wa huwa mu'min. Orang zina perpan zina, ya perpan itu. Perpan begitu. Wahwa mukmin dia bukan orang yang beriman, bukan. Tidak saking pada iman, burung yang mau begitu. Teti maleng seperpan ngecok ka seperpan teti ngecok ka perpan ngecok teti na guru dah iman cak saking pada iman tak ada guru tak kira ngecok burung. Anapa? Andi setong sifat nyaman apa? Todus. Mengkan al haya'u minal iman. Todus ini termasuk iman. Tapi todus ini iman. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi ada bu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ban mun tadi rasa todus lelakoni apa bae. Tapi setan nyetan guru kalian sobaran. Tan nyetan kelakon abengkang ning benyano reng abengkang syuting guru. Guru berarti kalian non. Tandi rasa toh oleh tadi rasa todus berarti iman tak ada. Tunggu dia todus tak bisa. Ingat panjenengan di kemangken para Rabu Estona kan adung kodung ingat nih kan nih. Adung kodung, abab jilbab, terus kemudian baju tak ketat. Kan unggunya dorong rasa todus. Iki kan? Rasa todus. Ilakean kan nika mogogok nika todus kan mundak todus ya lo berbon jadi bahan tontonan betul dua ki nak foto terandi rasa todus
Nah, foto kapi dari santri tidak dia rasa todus. Karena mun tadi rasa todus gelenon pas ongke kesedak pati nyaman dus no dusi. Jadi mun la tandi rasa todus akhirat jadi dus no dusi. Mun tadi rasa todus alhamdulillah tak dus no dusin ting kana akhlakan ke bagus. Jadi todus. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi isi fatin para Arabu todus Kanjeng Nabi ini kan lebih todus ketimbang peraban kicek peraban kasa. Ring peraban ini kan mau cek peraban tahu ya peraban lembek pula. Diketodus. Todus tak kok sian ora. Sini keker. Kan pada naban peraban saya pentak agar seroma keluar kopi gur kan bedak kayak long gur. Kopi nu bakal keluar ping. Tanya Aki, ban kelas berapa lah ping? Masya Allah. Tapi mungkin kalau ben bedena tontonan yang tidak mendidik, mungkin ini todus letak pati bed. Karena tontonan. Ingat loh. Kaula benajunan ni kan sema rosak kak di para Arabu adalah milieu, albiah lingkungan, hati-hati. Mangkan mun beri beda du malam nah, beda kalapas ke compok. Kalapas ni kan ngki kepala na okoman keruan na, kalapas kerunya. Kula ngocak, sebenarnya profesi bapak itu dengan saya sama. Sambian kalapas, sebenarnya sambian itu pengasuh. Betul. Jadi sambian kalau sampai punya program sholat jamaah, harus ngaji Quran, harus ada kajian keagamaan, diasramakan, makan di dalam, tidak boleh di luar. Apa bedanya dengan pesantren? Betul. Bagus Pak sambian itu Pak. Kopi gula. Bagus Pak. Itu pahala besar loh. Kok begitu, Pak? Sama kan? Tidak boleh keluar dari asrama. Pesantren juga tidak boleh keluar. Ada batas santri. Kan sedih kan? Kan di dajatnya ada batas santri. Tidak boleh keluar. Kan sedih kan? Diatur oleh banyak aturan. Lapaskan pada boy. Pas kocak. Ya kan mereka. Kan mereka itu dari orang-orang yang kriminal terus masuk. Kemudian diharap bisa bagus. Tak ada pada pesantren dan kadang. Kadang beda kocak, mai memuntuk kantor, gula tak empan saja kok kiai kok. Apa beda namanya? Gula tak empan saja kok make kok. Jak gini kabah norok rombongan, aku boy geng kiai. Geng napa kok bi gula? Geng napa? Geng rang-rang mule. Daripada gengnya mana? Geng rang-rang mule. Pemuntuk bi gula kok. Jadi menuntuk beri pengasuh. Beda santri senakal gak sepernya beri sini ya mau tak nakal tak kira pondok jadi kan kui bernya beri ada sama saja kok buktena mana bukle non buktena beda orang-orang si Yokoman ternyata nih Yokoman ngarang buku ada yang sampai hafal Quran ada yang sampai hafal kitab ada Yokoman. Jadi ada juga sama Pak, pahalanya besar juga panjenengan. Ayo lanjutkan. Jadi kak kepala lapas Pamekasan nih kak andi program harus sholat berjamaah semakin gitu. Bagus Pak, pesantren itu kau udah. Pesantren tuh Pak kau udah. Laki tidur sama-sama lakinya, tak lepas aduh. Pesantren tuh Pak. Tidak boleh campur laki perempuan, tidak boleh ikhtilat itu pesantren Pak. Perempuan sama perempuannya, pesantren Pak. Ya ada pelanggaran sesama jenisnya pesantren juga itu. Iya, ya tiap minta kau yang ngoreng kan. Betul. Iya. Loh, kita jangan sok suci loh, Pak. Jangan sok suci. Kulipan sampean tak pernah ngiding beda bahasa. Maksiyatun awrasat dullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Kan begitu kan?
Orang ala ko maksiat, keng mari ala ko maksiat ni katulah tobo ala ko maksiat, padi budin baharo masa, engkau mace enan ya, engkau orang tampurak leng-leng ya, engkau orang bucok ya, itu lebih bagus daripada orang ahli ibadah tapi melahirkan sombong. Maka ahli ibadah mau nak corah aban lebih bagus ban orang malah salah kapi, kuna aban sesoce, can sapa. Betul. Jadi kalimat maksiyatun awrasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Karena macam sombong gak ditobar ada bu, gak ditora sobna Allah. Sombong itu guyang-guyang Allah. Jangan kuireng por dapor. Buddha. Bedi kenang na. Jakui reng por dapur, jakui muslim, jakui samian. Oh, mau nak lampi mapan dharma, agak lampi mapan belum tentu sombong. Lambak sahabat pernah matur Gusti Kanjeng Nabi, mun sandalap tina mapan, kelampi tina mapan, bak masuk sombong. Enjak ban mun diandi angkui karena Allah senang. Sombong ni apa? Dapun Kanjeng Nabi, sombong itu ternyata batorul haq wa ghamtun nas. Mun ipe nga orang tanda kay melolomay nga orang. Sebab apa? Orang wah yang kesalah kapi aban gud si bener. Berarti mun lah kopak yang beda. Musallala Muhammad. Tapi untuk zaman semangken gak dito para bapak, para ibu, untuk ke sana itu dibuka lebar, kesempatan untuk bermegah-megahan, bong-sombongan dibuka lebar. Karena mangken nikah kelenon nyon saborah musleh menar muka ban Allah dari tonton tertak je salah. Nah, mun ikir-pikir ya bes abes karena mangken gak dito ukuran paling tinggi itu adalah materi. Benih akhlak, benih ilmu. Kenapa? Pisi. Pisi. Makanya kula baca ngete kamun engak labak pernah ngaji pada debu yakti alan nazi zamanun. Bakal dateng ka manusia setong zaman. Yakunu halakur rajuli. Ancor reng laki nika ala yadi zaujatihi. Ala yadi zaujatihi. Ancor binina. Seorang muslim ini yang macam Mujak kun macam biya. Macam ning ihya ni kepada. Yakunu halakur rajuli ala yadi zaujatihi. Coran-coran ring laki ni ka pancor sebi. Benih kun kini kini wa abawaihi pancor ring dua-dua. Mungkin gelum ada macam amat tengang kumian. Dak remare. Macam rajan sak ngerosak pengajian. Macam apa coreng tuan. Terus, endi ngaki. Makanya sampean jangan terlalu menyimpulkan sebelum ceramah selesai. Ceramah tong potong ya pak kikir beron. Ini ngaki kalau. Wawaladihi ancor reng laki pancor anan. Deh. Dak remare kan. Caran dak remah ancora yu'ayyirunahu. Jago jaib, apaan diri jago jaib, laki ni jago jaib, anak ni jago jaib. Ayyaro yu'ayyir kaya ngojain. Wah, dipak kada jeriya. Sebab kenapa? Bil fakri. Iko jaib bolan miskin. Kok mandi pak miskin. Kok mandi anak tandi. Kok mandi alake tandi. Badat ada. Sekelangkong. Mungkin burul mian la baragi kira ke gua. San samangken san la bodo mah yungku gua. Bener. Sehingga bapak dan ibu gak ditonak langkong nyon sama orang. Jak tak pita ki potran sesoki wan semisken.
Kuk lah, kuk tak kok mi perpan bila ampon sesebu ngomor, bila ampon sebu ngomor, seteti tuan rumah sesandi ruang. Si menghubungin kiai, guru sidik tandi ke ruang. Sesoki kita boleh, harap tak nemu tiket. Bukan hanya itu. Wa yukallifunahu ma la yutiq. Anika binina reng tawana anaan akhirat tut nuntut pas. Nuntut napa? Tak minta di luar kemampuannya. Anak minta nikah, minta sepeda motor, tining apa tandi. Bini minta nikah kalau lagi tining lagi reng tandi. Senyamaring sepot bahasa nikah ku anu wakil, tining anan tandi. Fayadkhula al-madakhil allati yadhabu fiha dinuhu fayahlik. Dibudi na silake ni kabararabu pah masuk dek kesetong kenengan si ben aktivitas sehingga di aktivitas kento merosak keagamaan. Dibudin pah hancur rodina. Maksudnya ada apa? Sepenting oleh pese lah makai haram tak masalah. Sepenting oleh pese makai syubhat ada masalah. Kenapa? Karena abah nampon dituntut bermacam-macam di internal keluarga. Pokok kau tu soki, kau tu malaria. Akhirnya apa? Fayadkhula al-madakhil. Pasok bah ke tempat-tempat masuk kegiatan-kegiatan. Sekegiatan negara itu allati yadhhabu fiha dinuhu. Ancur agama. Otapa ibu baca allati yudhibu fiha dinahu, maancor dak agama mana. Fayahlik coran-cor TV orang ni kan. Merengis tertak tepak ke abad. Terima selamat dak kapi. Selamat tikal ning. Ambian andi bapa, maaf andi potra, saya tak pati andi. Tuaki reng sebian ni reng sepo ni tuan aja mantina. Sebini cukan tu akil-akil na tertetemu ban arta si halal barokah manfaat. Thank you lagi. Engki makai kuno len terawian. Enten ganteng geng anu telocor. Para akil tak ngerti ya ibu. Engki riberin langker lah para tak melo makmu. Coba 300. Para rabu sebetul gula mulji akin. Lu nang. Saya YouTuber je beri judul sebab bang saya dulu anu. Kau tak rida jam. Tahu le nyuting boleh. Orang biar ni kadang-kadang abri judul segule pas saya jago jaya. Ambian terus baju, viewer terus teki, pas judul ni bangko sebelum buk dia bang. Kalau saya lurus bang, jawab kau ni doa ke terlanjar, leceken terlanjar, angko sebisa deki. Pokoknya jongo lah kau beko. Bagian anon toran nabi gula di maku nasabaan. Dan mantar mian penyoting yang gulur gulur lebih duet maut deh ban kerosin deh duet maut kerosin deh wes lanjut sip tak keras saja bok jambian kun tukang lanjut kun. Lebih menit lebih. 5 menit apa? Orang ya ada. Udah coba nampas lagi ini 5 menit. Para oleh setengah jam lah yo. Ani ke 6 lekor menit pun kurang 4 menit setengah jam. Tak kerasa ya? Malang. Saya guna remam yang. Lanjut lagi. Wes, jarang nih ngabani nuzulil Quran, kau nerok judul pengajian bulan Ramadan, tak apa jangan kok. Baru judul ibu di. Kau jangan saking nuzulil Quran, bahas Quran, ya pengajian bulan Ramadan, ini apa jangan kok.
Pengajian syahri Ramadan. Ini bulan Ramadan. Ya, apa kira-kira? Ya ini nuzulil Quran. Kemarin hal, tak ada yang lemah. Oh, boleh ya. Nginap orang. Kira-kira tak di bini kocong. Orang yang lepas tokar. Nah, bola. Nah, jong kok takuan jong. Tiga ki dari Kak Dintong gula ki buru mator ngapa nih Kang gula mangken abrin mewanti-wanti ke panjenengan gula trauma dapat jebun Ibnu Abbas Kak Dintong sapa apa Gusti Kanjeng Nabi ada bu para Arabu innallaha ta'ala ja'ala dunya salasata ajza. Nah kemarin dapat nikah holannya nikah sifat ring buat lambat malay yo periano monolo benakan. Acura perang monolo nakan. Songkuna Allah tetia kitunya ke ento beda telok bagian. Udah berapa? Telok bagian. Setelok bagian apa nih Kang? Setong juz'un lil mukmin. Atau juz'an lil mukmin. Setong bagian ibaki ke orang siandi iman. Masuk kafir ya. Amin. Wa juz'un lil munafiq. Sebagian ibaki kareng munafik. Tertak masuk Tertak masuk kareng Polan re munafik ento fid darkil asfali minan nar berdiri keren neraka. Jani yetas bela poton bagi ni rek kerek. Tamun keren nase mun nak kena pondok ke lanang tenang iku geku dir. Ini kan selem-alem nih ulen kerek nih. Enggi bagian saya tahu macam ketam nih ulen baru kena keren nasir. Kita tahu santri mangken jura tak pati tahu ke kerek. Wong lambak nih, jok ngakan kerek roh. Gawat nih udah iya. Kikin cel. Jok kerek di mana pada kerek genteng. Wah manu. Jarang jadan, gagak lamba. Cukan ye gunterong rone tonong. Awai ngideg ni ke. Wajuzun lil kafir. Sebagian bagi kau orang kafir. Teku. Mbian masuk nama buntam. Fal mukmin yatazawwad. Munreng si andi iman ibri tunya ni kengi gabai sango ke akhirat. Paham? Wal munafiqu yatazayyan. Munreng munafik andi tunya ikabai tenggan-tengan bentinat-tinat. Kabai wat gawatan. Kabai gagagaan. Kehiasan. Wal kafir yatamatta. Munreng kafir kuni kabai nang senengan. Tetipai kabai jongan. Tak ada urusan ke akhirat. Tapi Nabi urus orang beriman yatazawwad. Jadi ikabai sanggup. Jadi ikabai matiya. Ikabai matiya, ikabai pak tompa, alat transportasi sebisa ngataraki ke akhirat. Termasuk almarhum rahmatullah alaih. Saya ya holen mangken gak dito muasis, pondok pesantren gak dito. Ini menyaman re. Ibu aja beri kana. Kemusleh. Oh. Kiai Syahabuddin Gerwah. Jalan Kiai Syahabuddin. Betul? Betul. Jadi Kiai Syahabuddin. Kak dito muasis, kak dito berarabu. Dimintunya nah. Kebaya benda. Kebaya bekal kanggo ke akhirat. Sampai pada agak mangken nih. Termasuk guru kaula ajunan ke Muhammad Shodiq sesamangken gak dito berarabu. Kak dito berarabu sedaja gak dito kebaya pak tompak. Kanggo ke akhirat. Karena ini yang untuk kependidikan, untuk kebaikan, untuk orang nyari ilmu ban morok, ni kesih kasanggup laku ke akhirat. Pasabian bang ucap, mun gulu kan tak alim ke, gulu tak morok, pak gulu tak ngaji, ban gulu makin tak monduk ke gulu tak kira tereme ko. So gulu lah tuh, loh, tunya gulu ni kebayin apa ke? Setong kebayi biayan anak pemonduk.
Pondok sampean, gaganto, ka al-isaf, ka lughulu, ka nukoya, pondok sampean. Ka dito kebiaya. Ada berarti ya tazawwad. Dua, mana gana ban bini ban keluarga kapi kak dito tunya kak dito kebiaya na mereka mak le bisa salat, mak le bisa haji, mak le bisa majar zakat. Kan itu ya tazawwad. Nah, apa boleh pas sambian, nikah kapi ni kan, sebab nikah pas sampai mendukung ke jalan pendidikan. Masya Allah, luar biasa. Tak langkong gula, bolan tak bisa morok. Tak langkong gula, bolan tak tahu ngaji. Tak langkong, tanah di berakna, bi gula ya toraki. Gagak. Yang sebenyak jawah jan larang. John Lar. Artinya saking jual ke yang lain, satu tak baju. Jual ke pesantren, miliar. Cak, berapa miliar? Makin miliar main. Compok gula melet tanah pontuk bini tepak kebahasaan 2 tahun setepongkor. Tepak kebahasaan asli tepak kebahasaan. Saya setengah. Kula matur kasi Andi, oleh tabar, keng tak toron nih kok. Ya besaki wi gula engak ke santri bini apa tampe sere. Copek tampe sere. Dan gula ngucap bismillah pon dore. Kau wi gula pon dore. Keng tan gula pontore nih ka gula lempeker hidim masana mo. Cok saem setengah nih. Dim masana mo. Tapi yang gula njak bakun bismillah. Gula waktu kini kita hanya bibese. Kini ke se norok gula bah ngucap. Berbese na cijan gula. Berapa kok? 1 juta kok. Sejuta. Ya 1 juta kini boleh kayak pancer. Nih kak, 1 juta. Keng mak hebat tinggi kesokan Allah. Pese 1 juta ya toraki ke sandi tanah. Sandi tanah ini wah langsung masuk ke dalam ngelak sertifikat. Nih kak sertifikat itu. Dan gula sepelengan gula. Ada segendeng siapa kena ya? Apa engkau segendeng? Apa keng tuan rumah keng mak setia ipa posang pada Allah. 1 juta bagi sertifikat. Langsung gula. Aduh ni boleh jangan gula. Boleh. Sambil gula sertifikat. Langsung boleh ke rumah gula bangun jaga ni bini. Di tanah pun sertifikat gula. Mau pergi kamu? Saya berarah pergi kau aku pembangunan sentral untuk bini. Capek sampai saya ngaruh dari rumah kau papet lengan ngabesaki. Sana apa? Saya setengah. Kamu le bang, jangan tanyaan. Ya sertifikat kau biguna. Jangan tanyaan ya sertifikat kau. Ya Allah ungguan abari. Kan bedena kacang abari. Sertifikat asli. Alhamdulillah. Majar sana apa ya? 1 juta. Aduh, ada Jin, timbang tak majar sekan ya. Lon, jalan di sertifikat. Tapi alhamdulillah, belum bulan, apa sangang bulan, lonas. Lepas. Apa majan melarang? Kican sekele. Sebudi kanton nawan. Ya itu sudah. Sebudi kantor dan ya itu sudah. Napa? Uang kemerdekaan bro. Napa uang kemerdekaan? Ya Soekarno Hatta sesemisem bro. Ya masa bah ngarep uang perjuangan. Pati murah ruang. Senku pedang ruang. Ika beli rokok tak bajur. Kan doki perjuangan, joki nyambi pedang kan ki perang ngeruk ya. Perang kan, tadinya ya saya kelebur ki pese kemerdekaan Soekarno Hatta sesemesem se ramira sebab celep kematero sir bah mon bederwana kullu syai mulus pak
Mulus, aduh, apa aja pok mak. Kok gula tak tormator cet ongkuan. Bener bu? Sekelangkong. Bangkana, tore, bismillah. Guleban sambian sandi tunya nika, kebai pak tompak. Kebai bekal kan ke akhirat. Agar dia muassis poduk kadito siratul Islam kadito. Ya jareng ongkuan ning beda orang jangan lampok telebot lampok beda orang katanya ban majek lampokan ban arape kok jengkok lebur ke dunya kok cinta ke dunya kok bah mun cinta kan cerai njo moneko jeng dunya jadi bingko te bagi ka orang ja eka polong ban kok ning akhirat keng sete ko tu bagi ka orang pola narua deki senyambi ke akhirat si ning tambihul muqtarin karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani kan beda debu sini kan mun beda pengemis lamba pas ada debu sini kan selamat datang wahai kurirku selamat datang wahai kurir sorgaku iki wahai kurir wahai kurir sorgaku beda-beda sesak dua debu sini kan marhaban ya man hamala zadi ilal jannah sini kan selamat datang orang yang membawa hartaku ke surga. Ini kanto. Nih kan. Tetapi hakikat dulu ban sambian abri pese ka orang, nolongin orang enggak bisa, abri 100.000 kemata padangi bagi ke ginika. Padahal ginika saya perepot, polan ginika ko tunga teraki ke surga, sing ambu aguluban sambian gula ku surga. Mangkan mon bedereng tamen taroja bangoca dateng boleh. Din ajak bening kau sabin tabuk mapang kuikir kang kau ban buk. Jak bening kule sabin tabang biar kikir kang kule. Ucap benar ke ku. Beda kadang beda yang tamen tabaski bahas benten. Nalek. Kok minta tolong ya lek ya ban ngo ala aku te bang tamen tangari ya. Salah letak beri ki pidato. Kajai pidato amma ba'du amma ba'du ango lamay lang apok tempang kikirim pian lamay lang te dung nyorkap deh lagawa berarti kan mula ngolok salam pan berpan kali kan berarti le yang kebda orang dibudin mulai tibi tempang kikirim pian. Tapi Estona, jaringkun Estona guleban sampian ini harus berterima kasih kepada beliau-beliau karena beliau-beliau akan mengantarkan harta kita ke surga. Estona, tapi jarang lemat teh guru pas ebito ngangkui matematika SMP SD, SMA dan sederajat, bitong nah pengurangan. Iya tom, sejuta iku orangnya 500, kare 500. Pakai iku orangnya boleh 2 second, lah kare 2 second. Bagi boleh 2 second, pakai ngucap. Iya, kok salah? Kok kan sedikit kan? Padahal menurut matematika agama itu menurut matematika agama kan bukan begitu. Karena matematika Tuhan matematika Allah tidak mengenal pengurangan tapi pelipat gandaan. Karena kalimat yudha'ifu. Kan sini kan? Wallahu yudha'ifu limay yasha. Kalimat melipat ganda. Keng guluban sampean tak bisa. Mangkan matematika ni beda telok. Beda matematika eksakta 2 tambah 2 4 kurang 4 tompes lah. Beda matematika nyaman matematika kepribadian, psikologi, kejiwaan. 4 tambah setong sama dengan setong. Mak bisa ke? Engki kuru hakikat mage lemak mon beda orang takuan ketintetin. Ring kampa pada temu ban ring sorang, kuru hakikat kuru ring setong beni ke lemah. Kuru mon leba di pengkir kuburan mon buru setong buru kapi. Bodoh singal bawongal macam yat kursi. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum.
Salah lebar dia kau pinggir kuburan, bah bedak kersak. Wala yauduhu. Wala yauduhu. Wala yauduhu. Guru. Kan disegun lesan ngo jak bengal. Tapi mun ate na tako, bukti coba ngejedul wala yauduhu. Yang ngonggone ring takoan iki polan tak kepepet. Mun kepepet bangal. Iki, kula niku paling orang paling takoan. Sepas bede bangal saguni bini lahira. Tak nemu orang kula. Pas nguniin subriya, epeng compon niki semak ben kuburan. Teti kula jo tak bojo makan libat pikir kuburan. Lemate kula terbada saja kemarin dia. Penting aki. Jala kepepet. Bini lelik mantelik. Le buka 1, buka 2, buka 3. Orang yang lekok kayak sakit. Nyari orang yang tak nemu. Pakai joko juatin tetin. Bener. Sami sarang orang yang sebut. Pak. Orang ini kesegengsi bulan tak kepepet. Bulan kepepet ada gengsi. Belancel tak nanti. Gengsi ya. Wah, pakai apa yang kok? Apa yang kau? Pak gengsi bola ni zoro mikol jalatong. Gengsi ada bang oca kurang jalatong sama yo. Bagi baan nambah na jalatong sama yo jalatong sama sambia kia biko. Kau sepenting bajar kan ni gua. Kan ingki kan bener. Kiwan tak kepepet ya. Coba mon kepepet. Contoh. Orang Madura kat dito berada, bila dapat keluar, angko apa pelako na? Angko, toko muka paling kerja. Polan tay beki paling kerja, pakai tole, saya buka 25 jam. Madura dilawan. Tak nutur. Jadi kocak, mana ada 25 jam? Jangan kok muka paling kerja, tay beki. Beri segami. Pada matematika Allah. Lah, lihat. Matematika Allah ni kan setong tambah setong sama dengan petong atos. Oh. Mak bisa. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang sedekah harta nah niat ni jalan Allah pada benar orang di setong biki tombo betong bulir ben saben bulir tombo 100 berarti 100 kali betok petong atos. Bila si bagi petong atos bisa langsung ibagi ning itunya bisa simpan kok laku kali bagi ning akhirat. Malah mon orang-orang luar biasa mon langsung ibalas ning itunya molar jan takok ning akhirat takok dak boleh sedang. Mon baaban kan idete. Pada bendoa, orang doa kan itu ada kadang mun baaban kan keburu kan. Paringi malamalan sarang kini lurido hari baca ya. Hari abaan mun maca ya. Hari mun engkok si maca. Gen 40 setonggal selama 40 setonggal hari bah langsung padang nyong hasil nyong. Seneng lagi. Bocah. Boleh 15 hari lah. Boleh 20 hari lah. Boleh 40 tong hari. Ada apa? 42 tak ada apa. 43 ada apa. Boleh 50 hari habis langsung. Habis pemator kiai. Takut beda harkat saya salah. Takut udah harkat salah kiai mak terus sekretari dak napa ni. Cepon ajunan 40 setengah hari. Elok rakan Allah jadi kitaan pola kita sokan mungkin ke lu ke. Ni ke tepak perembakan ni kan. Ajunan pola ada bu 40 setengah hari kiai. Ni ka seket pon. Lebih sangat ni ka pon. Tak langkong kiai kok. Bagi boleh catatan saya toraki jarang kiai itu. Apa
Pemakai saya apa jarang kau senoles ni. Ya olati ya. Apa na? Ya polami berdaharkan. Anja bener kapir ya. Mada napa kiai? Pengumuman. Jadi ngakini kan? Gula mangkining si Rajut Talibin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas kan itu ada bu sebenarnya kan si Rajut Talibin. Bainad du'a wa bainal ijabati bihalaki Fir'aun arba'una sanatan. Nabi Musa ni si doa kan kui maancor Fir'aun ya doa. Dari doa pertama sampai Fir'aun kala ungku ni kasih bagi ya 40 tahun. Nabi Musa gini kan. Rekun rengkan to minta malamalan kun lebih sangangare. La sorak kor la salah harkat itu. Kun lebih sangangare la salah harkat. Nabi Musa, halo. Ambianoning pasera asmana nabi sepaling banyak disebut di dalam Al-Quran selama 30 juz gini. Nabi Musa sepaling banyak ceritaki. Jo mari Isra, mari kejadian Isra guru mari sini kapas. Nabi Musa saya sebut. Kun ayat pertama saya cerita Isra. Ibabala Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa. Cerita Nabi Musa menurut. Engki. Nabi Musa ni kan disebut kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Budak buat langsung. Ibu Kituri Zainah. Nabi Musa ni kan hebat. Orang dekat kepada Allah. Nabi, Rasul, ulul azmi. Kalimullah. Atua. Atua. Kangkui mancor Fir'aun. Si mustajab bawah ancorongku. 40 tahun. Kening ngocol gitu kayak. Lu ranang suruh nyarang bagi ojan Nabi Musa 40 tahun tapi perlu neneng 2 hari ya mau pasti ada 40 tahun benjir nih Allah Nabi Musa 40 tahun segitunya nika itiliti sarang Ibnu Abbas karena beliau kan mufassir kan. Mufassir beliau itu aki Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pernah dan ditekuk ning kantor ini. Dan ditekuk sareng Rasulullah, Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Ikan kantor ini ditekuk. Tutu alam apa jod? Alim pas apa boleh sareng Nabi ring dalem kan. Ring dalem. Ring jo Ibnu Abbas kan. Putra Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni menjadiin jadi sedulur sarang Sayyidina Abdullah. Sapopo. Ndi sapopo boleh aja cerdas. Sayyidina Ali. Cerdas guru. Ini pada cerdas pernah setong waktu tanya akibat orang pada cerdas nih kan. Atanya ke Sayyidina Ibnu Abbas, atanya ke Sayyidina Ali. Ternyata Ibnu Abbas itu loros. Cerdas loros. Sayyidina Ali cerdas gelu sampai hebat memberikan tamsil di luar itu kayak masuk akal. Contoh. Kelakuan pun apa sepaling bagus kan Ibnu Abbas. Salat tepat waktu. Kan loros kan. Mator ke Sayyidina Ali. Mun metorot ajunan katipun apa. Enjan Ibnu Abbas berema. Iki salat tepat ke bektone. Mun janeng ko ala ko ibadah apa abai saya terima. Jadi saya lebih bagus. Ditorot nang ke. Ring dalem ke. Sapopoan aja rono aja. Sapopoan. Tadi Ibnu Abbas sareng Sayyidina Ali sapo ban Rasulullah sapo. Mian nang leding aki we. Motor boleh. Ibnu Abbas, mungkin apa? Hari pun apa sih paling bagus? Jumat. Kan loros kan? Sayyidina Ali tu bu. Nabi je pun ajunan. Jangan udah Jumat. Iya. Keng mun jangan kok. Are apa abai si bagus dia. Mun beun mati waktu Nigeria nyambi iman. Cak lemele aja. Tidak makin mati setoh, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, TKP apa. Sebenting nyambi iman. Ini kedua Sayyidina Ali.
Motor boleh ke Ibnu Abbas. Bulan pun apa sih boleh yang bagus? Ya Ramadan. Kan bener kan? Loros kan? Pak Karam. Debat ke Sayyidina Ali. Bulan apa sih paling bagus? Jangan Ibnu Abbas. Ramadan. Iya bener. Kayak muncan engkau. Bulan apa baik saya SN ibadah. Makin Ramadan mentah apa saya. Nika cerdas dua sahabat nika sepopong. Segitunya. Segitu. Oh, Sayyidina Ibnu Abbas kan. Dari teliti Ibnu Abbas ini sampai pikun. Pikun loh. Apa pikun? Apa rohnya? Ngeloler lah. Pangki dari setong ayat. Coba tuh Ibnu Abbas tuh. Nafsirin illal ladina amanu wa amilus solihani kebai tanpa pikun. Tadi Ibnu Abbas. Summa radatnahu asfalah safilin. Guru jabun Ibnu Abbas asfalah safilin guru pikun. Ngeloler. Tanpa nama illal ladina amanu wa amilus solihan. Teti kecuali orang yang seiman dan saya lakukan kebagusan. Kenapa sih kau jangan lakukan kebagusan? Ibnu Abbas ada bu. Ai qara'u al-Qur'an. Orang yang selebur macam Quran, dia tak geripikun. Segitunya Ibnu Abbas. Anu neron. Diteliti telagak gini, kemen tebak kebaban. Dia tak tahu je. Anu teliti. Makanya Sayyidina Ali ini kan makikik nom timin ikabai perempekan Gusti Kanjung Nabi salah bengal dari cerdas makireng kaper ada ngalengan sewaktu na hijrah dari Mekah ke Madinah siapa si bengal akan tetang kata hidungan karena akan te pasarin na Kanjeng Nabi kan resiko ipate wakun betul Sayyidina Ali kita ngoda abdina ko ampun le kan sabapon ada kerjaan ampun le yang kita ngoden le tiga abdina ko kayak kita yang mantau. Oh, saren ba. Sanla saren enggak dito para Arabu. Ka dito ba hitarin bener enggak per kan. Idim Muhammad. Lah ka dito Sayyidina Ali ba Jawa, matanya ngangko. Angko re ba jan ko tua katanya ka baan. Kan baan se tak tedung, engko tedung. Ma bener tak tedung katanya kering tedung. Ya ada enggak lengan. Mundur ken seorang Rasulullah lebar dia dan musuh tak wadang coba potongan surat Yasin wa ja'alna min baini aydihim saddau wa min khalfihim saddam fa usyainahum fahum la yubsirun coba keruang saya ngajak baca kebaik ngicon ni koma orang oleh tu re diki mula berokon orang lambur abaratelah setiap. Ya udah madong dari Sayyidina Ali sampai segitunya. Akan teh pesarin na Kanjeng Nabi itu. Pernah ditegur, dikritik karena ketika Sayyidina Ali gak dito memimpin menjadi khalifah, terjadi apa nyaman? Konflik-konflik polemik. Udah saya tegur ke Sayyidina Ali. Mak siapa nih kesana ajunan mimpin, mak pacir kalacir ngan. Mak kita ingat Abu Bakar. Imun ki Abu Bakar, mata mapan aja rakyat Umar Osman engkau. Mapan gue. Ki masan Umar rakyat Osman engkau. Masan Osman rakyat engkau. Masan engkau bah kake rakyat. Ya kan wahdabu Sayyidina Ali wahdabu salahul ummah bisolahil a'immah wa solahul a'immah bisolahil ummah. Rakyat dia bagus tak bagus apa jangan pemimpin. Nah, yang tak langkong pemimpin bagus tak bagus ya apa jangan rakyat. Imun berdebat seekor dur jak ngarep. Wassalamualaikum Muhammad. Para saja morala. Minta lebih ada lebih. Hah? Berapa? Sejam. Bon apa lu 6 melulu ben fik. Engko le Joko Jua. Sejam, jago le nyambi jam ya.
Terakhir, abu ambu ke, pangin apa deh? Caklah sahur mari gula kibul. Kita kol 12. Wes, teti tunyan orang timin gak dito, kebayi sango. Orang beriman makan ni kata orang kebayi sango. Sampai dapat ke akhirat. Ular muka sepenuh kata lagi. Keng montunya seetina gula ban sambian, kerua benih kebayi kesango ke akhirat. Kebayi zera. Kira pun anak. Janganlah mati saya sehari kerua benih kau pun apa? Sertifikat. Menterna anak tertak seni kah? Mulai makan tu ada dua akin ni. Dua akin banyak dua lemah Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Angku doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Banyaklah doa. Tahun ni gule ke? Fatihah. Tahun ni gule Fatihah. Mulai mayu keng tak bajang dia. Mun tak tahu macam Fatihah, berarti kan tak bajang. Coba Fatihah rukun qauli. Weh, macam Fatihah. Cak betul dah baik. Malar muka musleh, pun dia anaknya musleh. Malar muka soleh, pun dia anak soleh. Malar muka siti. Mau nembuk gula mau apa deh? Ha, gula gijangan. Ibarat hai tong setong putrana. Beni bahirang kos. Kentong setong. Senika. Gula si bahoning senika. San mare dua. Anu, ya besaki ban gula ke badan atau putrana guru. Ada sekuat mele motor kan. Ada apa keng doa, lopo rembuk tanggung. Oh, entar esto. Entar gula tak ngocok. Usul gula. Gula cari ngocak ibu. Kan munreng compok ni kak banyak keturunan cemabu. Apa ngocak ramah, embu ngocak ibu. Yang gula bah ngocak embu, ibu. Bu. Apa? Ajunan minabi apa teh hai tapotrana. Ketipun apa jarana pernyokonan. Apa madalanya tanya aki. Punten nangireng. Do iya. Obama abdina bu emos ni kan boleh jolok emos. Ikan mos le. Letin ada apa jandis sakana. Lebah ngojak mosang le ya. Fatihah ya turaki kamos le. Kamos le. Anak dan gula malar muka terpare nasihat congomor di ilmu manfaat barokah tertekuna ibadat. Jadi ngidi aki wan gula. Terus Al-Fatihah. Lagi ni korang. Oh, kopi. Apa sekorang? Terlancar rezeki. Apa mau cari dia? Ni kamu bah tak lancar rezeki putra ajunan kepi. Bakun report ke ajunan. Magi poi kompoi tete pagi ku laku di kaku. Ma iyongku yo. Tambah ada rumah jangan. Terlancar rezeki barokah. Oh, dah iya. Oke. Iya, tambahin. Tareng dah budi dia besar kakak kuat melenik kan. Oh, real. Kan tuan nembok ni kan dia mantin. Biar matalah nyari aru guru kakak mambon gini ke pentai tua. Yang beri je pentai to. Mun bodoh cacan pan mapan san lama tokolat puri bagi kambon. Nyar aja le meliaki samper aja ada rem. Jo meliaki jilbab pemapan tinggi ni. Jo meliaki kelampi terosan. Jareng kanto bereng jual pan mapan. Lepas meliaki mbon pasoro tua kin. Nah boleh mbon baca lebur maus Quran. Kujur alam. Tembus langit betok. Alah bolam ya. Kenika pada dabu jai poncet mantian ban beli kutub ruwai. Wong guan mon ka anak. Pan timbo ni kan petapa anak ni kan. Apa derma? Pada. Keng anwan de. Tajeman sajilbab. Mangu jangan tajeman. Yo jok perjuang na beroon sajilbab dia. Kam ke nyosoy. Ngandung, ngelahirakin. Dung tak ada tedu. Cering mun pilek kurumun jabo embok beni pasti ni kamu nor mun telok tangan dengan nyampe. Cek kecot. Puak. Coba apa?
Ngele saya kecot. Ngecot rokok wah. Bahan bakun pikirnya dasar ban. Padahal jadi ngele saya kecot rokok. Benih jadi. Nah. Ulu wala nonengi coba. Mun anak bini jangan mas, kau jangan ni bini. Mun anak bini jangan mas apaan jangan sengecot. Ngecot kecot dah. Kan gulan dia anak bini setong. Anu jangan mas mun pilek kro suruh kecot apaan jangan. Ngecot kecot dah. Mayu periksa aki. Kecah. Mak lebur kok kering dina. Kiain kecah. Tak kecah jadi tukang pidato. Kecah aja gula tak alim, tak gun menang kecah. Gun menang kecah. Gula di anak dua kan nikah, saya laki kan. Laki kan saya pertama. Saya tu pidato. Terus nomor dua Hashimnya. Gula saya kecor ni kembian gini, kecor gini. Ini jangan depan. Periksa mayu. Bener kan jangan bunya ini. Kecai. Bro langar anu bu, mian nikah perjuang nah. Dung tak tetedung lagi. Ding ding ding. Melak boleh, ngakok tedung melak boleh. Ding ding ding. Selake. Ego wala. Bener. Ayo dia. Kau tak bentar aja, tak kok. Akhir rembun bacrem. Pas tungat tu ke anan. Si tak tu bentar. Atungat tumbun. Wabas. Surah kebay kata apsak-ap. Abah setia mempan tak nong ini. Anak gigi ni loh. Lihat jaga demo kapan. Bada sejeni kambu. Kelangkong. Survei membuktikan. Berarti leda pada. Pelumpungan benpor depor. Tapi gue tanya laki reng bini karena lesoh. Tak ibu. Lesoh tak lesoh? Payah. Tapi mak pangandung boleh. Lu alasan nara. Lu marah pompong dah orang mayu ngakon. Tolong dah orang kau dan kibur biar tu kau jangan lesoh kau jangan ngerodu lesoh. Payah kau. Tapi ngandung boleh. Gen anak apa? Dari rumah. Terus anak. Cak lemak lah you. Okey ngandung bah. Dari rumah jangan sekecar. Ukir polan kita kena secina. Entai ending akhir. Bahasa ni kan jangan pernah diremehkan. Betul itu ternyata. Anak ni mun ni suku ni gelu telok empat gul. Salah kabin kapi posan. Pakun kariwan duanan lagi bini ro. Salah kariwan duanan ya Allah. Bentah tokar. Bentah tokar. Dak cocok kesakan. Bila tanya aki kan mak aku nak ada iya man. Ijak gula mudah jawab. Ya kau kan guna tanya. Buang boleh. Bada tak ada. Sekini si beres san kompoi datang. San kompoi datang lo dah bunga. Atokar boleh. Ya tapi kanan, oke.
Akabin, salah akabin kan tak berarti jauh. Anak itu kalau sudah menikah, mulai akabin, jauh tak jauh, sema tak jauh, sema tak sema. Kudu berarti dia itu sudah memiliki kehidupan sendiri-sendiri sudah. Tak berarti kapan gembuk. Bener. Tore mau tak berjajam mian, pecucur ki. Ongkuan, ambian mun la kena mulolo tak cocok ke bapaan sambian. Tak cocok kapan sambian. Mulolo isan rasa ni. Ambian apabila laki dan apabila bapaan sambian. Wah, laki. Tak lendi noreng. Tamilu je pak. Saya memuntuk ke lukulu tamilu je. Saya memuntuk kalis apa ada tamilu je. Wah, laki wah. Waduh hal. Saya ngecot rian. Tak temu rasan adalah. Siapa adalah senyari biaya ada. Ini kan memiliki kehidupan masing-masing sudah. Makanya cocok gulu pun kemudian gini bu. Pulang kita ada Pak Selusin. Bukan mun lamba putra ini kan banyak lagi bagi. Banyak mun lamba. Makanya dua anak cukup. Laki-laki perempuan sama saja. Ya ada sama saja. Yang bigul itu kita watar ambian terjadi orang mul jagapi. Barokah manfaat. Kengja kalau paen, boleh ban sambian, nalekan di anak tapaen, kalau ban banyak maca sholawat, maus Quran, kong langkong ning bulan pasah, makin nika syahru ijabatid da'wat, tuah makin nika tuah napa bae menti, popong makin nika dibuka pintu, makin pintu mustajab doa, pentak Allah. Anak pentaki kada. Mari sini ka buru aresan. Ring kelopai kadang aresan ni pati anak kelopai. Onse habis menurusan aresan. Adalah banustad kelampi biru iku. Tojuk mordajah iku lah tojuk mordajah. Sani kocok tangan ning. Bayan dari ustad mata ngening ustad, pula tak kelampi biru luar dalam. Kula mi abenta, kula tak benta sekali. Tujuh agama mordaja sengening tempat dajan gula korang ke mordaja ke nilai bagi siapa aduh konon mak lebur gua pidato dinara orang apa roh iya responsif responsif kok abentaro lah kok nyalkon di mulut lebur kok penyalkon lebur jadi ai kok cak kecak jauh ya Allah lebur kok buru setia deh kok cak kelangkongnya alhamdulillah mudah sejak banget kok cak kecak sekak dinto motor dan muka raja manfaat dan muka raja barokah. Seporana tak kami abid keluh dan melar muka tergi tepanggia boleh kapan-kapan. Pon kami misil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dini wad darain. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء أمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين أما بعد سماحة العلماء الأعزاء para alim ulama, para kiai wa nakhussu bidzikri wat ta'zim guru kita bersama guru Abdina Ajunan Hadratal Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah matta'anallahu bituli hayatihi fi sihhatin wa afiyah. Beliau online aja ngajah Rabu dekat tempat Kak Dento. Beliau perjuangan ongku kangkui umat sehingga beliau senajan kita cek fit beliau pengajian bahkan konon kabarnya beliau Kak Dinto sebelum Rabu Kak Dinto beliau mengisi nenge tungke. Moga-moga beliau sehat selalu. Hadratul Mukarram Kiai Nailur Ridha atalallahu umrahu fi khairin wa lutfin wa afiyatin sareng seteja para alim ulama seampun alengki ilangker seabdina tak nyebut asmah satu persatu epon tanpa mengurangi rasa takzim abdina deka para ajunan Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ajunan para asatidz juga ustazat lembaga pendidikan Siratul Islam dari jenjang paling mantap PAUD, TK, TPK, Madrasah Diniyah, SMP, kantos SMK. Sareng juga segenap kepala epon dari jenjang paling maba sampai jenjang paling tinggi. Ajunan Simulja Adinda Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah beserta segenap jajaran epon. Ajunan Kepala Tisah Pordepor Kak Dinto bisa bocah telok YouTuber. Setong Depor banyak depor. Padeban maroma, padeban per ampere, padeban kadeng kan depor. Bada boleh nomor 2 bisa baca depor, orengah depor, orengah bermoral.
Karena setiap pagi ya Kak Dinto untuk pertama kali ben mohon tepuk tangan yang paling meriah kanggo YouTuber Abu Yalabib. Saya pertama kali mengupload video Abdina hanya berupa voice. Ben Kak Dinto saya epoter neng saben kol petok korang sepolo. Kol petok orang sepolo Kak Dinto. Kak Dinto biasa epoter por de por moral. Pon apa? Uhibbu makarimal akhlaqi juhdi wa akrahu an a'iba wa an u'aba wa asfahu an sibabin nasi hilman wa syarrun nasi ma'iyah wasibaba. Kami cinta akan kemuliaan akhlak dan kami benci akan caci maki. Kami maafkan caci maki orang karena hilim yang menyebabkan, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mencela. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdina repot, semakin Kak Dinto Abdina ingin menyampaikan sedejah pun apa hal sih ingin disampaikan, tetapi Abdina sangat dibatasi waktu. Kelpon Abdina ngalasa sebisanya bot. Jadi yang Kak Dinto, santri Kak Dinto, menabi kerabuan kuruna, debun Gus Ikdam, goblok mendadak. Budu mendadak. Nika pon make pon dulam berisia pagi nika pas tak padang cabrek bacaan. Ajunan semulja ma'asyiral muslimin juga ma'asyiral muslimat rahimana wa rahimakumullah wa as'adana wa as'adakumullah sa'adatad darain. Syarat kangkui orang ngaule rahmat tero rahmat iki Kak Dinto telok setong ansitu, dua wasma'u, telok wa ati'u. Maka manabi telok Kak Dinto ilakonin rahimakumullah, mbian bekal ngaule rahmat epon Gusti Allah. Sepertama ansitu, jadi manabi ke muslih marin abu debu de para ajunan panjenengan ansitu esep nengeneng perengaki, esep nengeneng perengaki, kento asampung esep nengeneng perengaki, bedekun esep nengeneng keng tak ngiringaki, bedeh ngideh, bedeh esep nengeneng keng mulai, bedeh. Bedah kipo kon setelok ne kudu gena nih anus itu. Wasma'u isma merengaki benikun ngiding tapi ngidingaki. Senomor telok wa ati'u pon apa sih buaki pastoro maka rahimakumullah. Maka mbian bekal ngaule rahmat epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abdina mak nyelet. Abdina tahun 2014 Abdina pernah merasa sok kenal ben sok akrab dek kakek muslihatenan. Tahun 2014 11 tahun yang lalu semangkin ampun 2000 segemi langker Abdina ki langker tabing Abdina pernah tahu kitab cek beli ya wae patawain kitab bi Abdina. Salah setong karangan epon Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, judul kitab epon Hadhihir Risalah Jami'atul Maqasid. Jadi Abdina merasa akurud ke beliau. Terus pas
langker. Abdina kebai langker kira 2 tahun setepongkor. Kak Dento Abdina juga merasa dekat sareng beliau padahal Abdina namung mirengaki pengajian nang YouTube beliau. Tak padang menengi budi iki lagi jane kene. Tak gelem rajim lho, Mbak. Mazhab bagi Holil Yasin. Sanajan mirengaki nang YouTube, sanajan mirengaki nang Facebook, sanajan mirengaki nang TikTok. Alhamdulillah barakan TikTok Mas TV ini kegula iki cengun-cenggi ada beberapa nah. Rang guys. Dua bacaan si Abdina soaki ke beliau. Bahkan tambahin kalau ben setong bacaan si Abdina ya soaki semangkin. Mbian mun abangun Roma, abangun bangunan apa asaos, abangun napa asaos muntro tuli alastare, telok nego baca. Setong Nabiyul Huda, setong nggak dento hadhihi darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Setong nggak? Nomor 2 Nabiyul Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Nomor 3 ni bitan kuliah soaki semangkian ke beliau. Kenapa? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mbian mentrolak kesalastareh akabai Roma, akabai sekolahan, akabai madrasah, akabai pondok, akabai masjid, becah telok bacaan ki buruh, cek kalau pain beredaanan boleh. Berpesen boleh cek kalau pain. Iki mungkin bacain melulu iki. Tahun ni gula. Abdina pun apa iki baru semakin yakin dak ketawassul. Abdina semakin yakin dak ketawassul baru akan ke Muslim Adnan. Abdina manabi ceramah si menayangkan ke into TV channel. Insyaallah semakin gak dinto tepuk tangan kanggo TV channel kan. Abdina manabi ceramah pas iliput sareng TV channel. Pas abdina gak tu live streaming pas gambar gak dinto gambar thumbnail nabi ajunan muka YouTube kan itu biasa nang buka pertama kan itu beda gambar kayak thumbnailnya. Mana abdi negatif, pastikan si nonton sokoni, pastikan si lingkuh sokoni, lekoran negara nah, si ngirim ke grup, ngirim ke Facebook, ngirim ke grup ini, grup itu, Facebook sana, Facebook sini, muhibbin sana, muhibbin sini. Alhamdulillah, tak ada Pak seket kali ditonton, kayak begitu abdi pas gambar kan pas gambarin pas bolong sedang ke Muslim Adnan banyak bah seningpu padahal abdi tak ada tu sedang ke Muslim kun kan gambar subhanallah luar biasa beliau kan mangkana magi kan mobil mun lamba santri ka di semak pole kiai kan mobil lebat kiai lebat santri ngebiuk kape ampun puh kiai kana padahal kun mobil ke seben supir Cet mobil lah, kan? Kan yang ni ngak saya ni, kan ni? Benih es gudu ni. Boleh bahagian ke atas kaca ni. Alhamdulillah. Maki supir harga ki ya ki gula ni kawan. Tak aku ngak gula ni, mon pah nang YouTube dan Facebook dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya ni. Pah duet ban ke Muslim Adnan. Keng tak langkong cek sampai judul lagi duet maut. Duet spesial masa kini seni kengki seni kenapa judul pun marin nih kak gula ngampong insyaallah nih kebawa koncengan gula dek budan nih kebawakan malam semakin nih kak alhamdulillah amin ya rabbal mak kun TV channel sih macam amin nih kak uban juta yang marah nih kama mas Abuya kan mak tak apa dengar di gula para buku saya para juga terus sampai mulja abdina sangat meyakini keberadaan tawassul pas Cering kun mak boleh orang yang mak boleh orang yang semangkin. Kan kemper apa duet. Senajan dengan beliau tangi senang ngapin kan ki
Tak pati genteng ring pun benih bah juga sini kan. Tapi mana biaya padu sering beliau bah ceweknya senonton boleh bah misalnya alhamdulillah misalnya abdina bah diliput sering Abu Jalabib misalnya. Insyaallah lekas viral ya. Ci abdina anyanyi kake holil kan. Kake holil Yasin abdina nyanyi. Mana biaya ke mesti abdin takut nyanyi. Ongku takut. Mana biaya ke holil abdin bengal nyanyi. Abdin pernah nyanyi sini kake holil nih kan. Ini lihat kan abdina takziah ke ibu beliau pas beliau medebu ke rajin. Arya lek sebenarnya duet benengko. Anu kasah. Nyiksa ateh nyiksa mun engak detika mun keng tunyas nih kan. Bigu le yoba lagu. Mun keng viral seteti penting saporana gula kala banyak keng mun genteng seteti penting saporana gula tanto menang. Tantan gula tak abid pun tenjak beliau ke muslim itu kalau 11 kutu selesai je pun. Ke Holil je alim kalisa kan panakan Syahrul Khan kalisa. Karena setretan gitu je pun Syahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan, pas marikan. Lese marikan ke itu je pun sinoronaki ke Holil Yasin kan pak alim India naga kalisa. Nang kadin to, nang lembaga kadin tap tininga si duet maut je pun mesti kan. Beliau wah malas kaptina. Jangan ngaku tampan kalau kau belum menikahi janda pirang. Memang Khalil Yasin mukanya pas-pasan tetapi janda yang naksir sudah 3 orang. Ongku abtina takut kengke muslim. Masa yang tak aku apa promosi semakin abtina kan banyak YouTuber kan. Eki orang abtina masa eki abtina ngerem ka muhibbin ke muslim abtina ngerem. Tidak atun abtina ngerem ka muhibbin ke Holil Yasin. Abtina biasa ngerem kan. Alhamdulillah jual buja kir papas. Dalam mah jual buja kir papas. Ya tengku. Jarang gula kun. Jarang kun ngak gula bah ngerem ka muhibbin ke muslim. Pertama, abdin semakin yakin dah kata wasul. Nomor 2, abdin semakin yakin dah kebersamaan. Bahwa menabi bersama kita bisa. Kita hebat karena bersama. Cepon SMK gak dinto, SMK bisa. Kita menabi terhebat kutu bersama. Bada YouTuber. Sehingga orang ngoneng jaman abdin juga natu bidatu ya kan engki Mas Dewi. Engki. Alhamdulillah baru karena YouTuber kan boleh. Abdin akan jadi yakin lagi kebersamaan kita hebat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Al-quwwatu fil ijtima' wad-du'fu fit tafarruq. Sekadin to. Abdinah dukaleh ajian pagi libur. Pas beberapa kali abdinah etina aki santre. Di santre gadin to cepon abdina si abdina amul jaki ben si abdina etina aki. Masa gadin to derusen lastare gento lastare trawian abdina ketibi melolo. Alhamdulillah tidak saya masuk ke langkor so kali makin sedikit ada. Alhamdulillah nika sekedar laporan kita diulangi lagi. Pas dukaleh abdina cepon bini abdina kamu rubah dimanapun anda berada ini kan hias nih sobung cere tanah imam etina aki makmum jan engki jet kan ngucap seni ke bini gula ampun telo kalih tarawian ongke toron dari masjid ke romana apa cukeme mari oleh separuh tarawian toron nak keme gelu cer ada ngabi kolek je banyak nih ki buru toron boleh mari toron ongke boleh ini kan ki gula ki ongke boleh yang tidak oleh nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka abdi ngampung aga ke muslim semakin neka viral engki alem engki. Karena abdi naga dento, abdi
abdinah manabi ajunan oning ke nomor abdinah ke nomor WA abdinah gak adin to profilnya sareng ke Muslim Adnan abdinah gak adisah apangki sareng beliau nang Ka'bah nang di berana Ka'bah abdinah nyio maka anu gak adisah nyio maka multazam terjebak abdinah alhamdulillah bisa diselamatkan ci abdinah gini langsung pongker abdinah ngambang bah gak adisah jadi gini abdinah alhamdulillah bade-barokan gini le tepa abdin ju toju gedur abdin pas leh maenga ki muslih dia bonap langsung bah abdin jabatan tangan sareng beliau beda andi kan tuh polisi Sumenep Pak Andi ini kak gula koda aki pompong sareng ke muslih dia koda abdin nyoneti ke beliau alhamdulillah ke by story ke by profil WA abdin nang Ka'bah gak adin toh saya pente dua setong abdina tero setiap penceramah seikhlasnya seperti ke Musli Adnan ban ke Holil Yasin. Senomor 2 abdina tero andi anak. Cek kaaman dia se bun ngade ni ka cek ingat ke Musli Adnan gada andi anak gada wallahu a'lam bissawab. Tapi kadin tompon. Ampon se eka doa abdina lekan abdina umrah 2 tahun yang lalu. Terus abdina kadin to dukaleh etina aki santri. Pertama liburan, ajian libur karena alhamdulillah padam. Jadi padam sampai sehari alhamdulillah pas libur ajian. Can gula mina akan asesah, polan ajian libur, perak kebi tu deh. Madu ya can gula. Coreng ngantang gul belu sampai kalau 10. Can gula esen absen saben areh. Elok olok tare mare amal bagus maabukte karena ilmu senale esen absen saben are elok olok tare mare amal bagus maabukte pengajian pagi sare can gule yo babi akil nama alim pokon sing gember napa kon bah yo mah esen absen saben are elok olok tare mare amal bagus maabukte pengajian pagi tak gelem mare masal bud ke budi bacaan jan kula ini kesi pertama itu naki santri kula nomor 2 gela nih informasi terbaru nih gula gela pengarah hataman penutupan kitab makin sedikit ada sih masuk ke Roma. Sedikit ada. Gula dengan enzahwa gila. Temu bernenggasah, Bigila pemelen mulia apa nora penutupan hataman. Kompak aja jawab kapi mulia. Jadi malah itu aki malah santri kantor sedang ke Muslim Adnan nih kan. Malah itu aki. Ternyata aja pun abdina. Barokana guru ternyata saya bukan siapa-siapa tanpa guru. Abdina bukan siapa-siapa tanpa ke Musli Adnan. Makan bener pun apa saya lagu sarang jakan coban jari yasir nika. Man ana laulakum. Ampun. Saya terakhir Abid. Biasanya kulo mun sekecil kulo banyak sini kunang YouTube mun Abid deh kok langsung bah irset bah ke Musli Adnan. Coba pun abdina menabi misalnya TV channel atau Mas Abuya Labib dimanapun anda berada pas ngupload abdina pas duet spesial 2 polong abdina bah abid biasa nama boleh orang bini abdina bini tercinta gitu abdina mamdian abid sambutan kena abid kelun lek usaha pas tuli erset lek ada pak musleh hari beni orang yang gula bini dan bini gula orang dia pun boleh niki. Aduh boleh orang boleh dah hingkoi. No boleh gula ni kamu neki pidatun gula kun ngeding gula ngocak ke bini. Kene gula TV ngocak saya gula sangka ke pidatun gula TV. No boleh mian boleh. Tis terakhir kan. Abdina juga terus ngasuh akhir kitab ke beliau saat semakin gak itu. Abdin tepan macam kitab Al Insanul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Insanul Kamil karangan epon Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki segala itu. Wa idza qadima alaihi qadimun rahhaba bihi ajmala tarhib.
Dari akhlak mulja ipon Gusti Kanjeng Nabi kak itu bila beda orang rabu da Gusti Kanjeng Nabi ipon boleh selevel ke Musli Adnan maka rahhaba bihi ajmala tarhibin maka sarang Gusti Kanjeng Nabi serabu kak itu diucapkan selamat datang marhaban ahlan wa sahlan. Jadi abdina ini kata sambutan semangkian kayak itu. Tiap din magi senajan kata sambutan biasa mana bijula mesti vi channel nih kan sarang oplan oplan pernah Opelan channel lagi dan yang lain-lain. Berdasarkan terbaru Kapten tahun yang cek saya agak baik Muhibbin KH Muhammad Rozin Muzaki tahun yang cek saya agak baik nih kan. Asyatan melolong iki. Leh Kak Dento senajan kun sambutan bah tulis duet spesial ceramah agama. Padahal setongna kun sambutan iki. Ngabit keluh. Jadi saya pertama abdin yang kata sambutan gak dintoh abdin ingin mengucapkan dari Muslim Adnan alhamdulillah kita wajib bersyukur dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ke Muslim Adnan ini paringin sehat. Malah muka beliau selalu sehat membimbing umat paringna kekuatan zahir dan batin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ilmu terus bisa membimbing abdina sareng para ajunan seteja. Amin Allahumma amin. Muka beliau paringna umur silanceng sebarakah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, sekapeng 2 abdina ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan tak terbatas. Pertama ada ke beliau guru kita bersama. Abdina kiai aku aki santri pun beliau kan abdil sering ngaji ke beliau. Abdina manabi ajunan tero ning idola abdina neng ceramah telok. Pertama manabi bahasa Indonesia abdina kusbaha. Manabi secak matur abdina ke Muslim. Manabi sebab kena benyanyiin abdina ke Khalil. Ke Khalil Yasin. Telok ke abdin tak ampun tak lopor di telok ke ampun abdin saya boy referensi abdina. Maka aku nen abdina kiai sebagai santri pon ajunan. Maka abdina make pengarah nyampe aki pon apa saya sampai aki boleh gelap banyak saya kelopayan gitu. Sesaken itu pon Gus Ikdam manabi moret apang ki sareng guru napa pah putu mendadak. Tina ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan ke Muslim Adnan Rabu ke tempat kali itu. Senajan beliau nyelang mengorbankan segalanya ke lembaga kami tercinta. Muka-muka Rabu beliau dekat tempat kali itu ditambah barakah dekat tempat kali itu. Amin ya rabbal alamin. Pas sekapeng telok, abdin ingin menyampaikan juga terima kasih dekat setujuh panitia, segenap panitia, ke Pak Rifki sarang segenap panitia ipon se berusaha sekuat tenaga kangkui mensukses acara malam semangkian. Kak Dinto ampun insyaallah Kak Dinto kasawakan ban ikridain sareng Muslim. Ebere lake etemur bini, etemur makmum, ebere imam. Insyaallah kita ampun format terbaik bentau sabawa boleh. Pas atas hal-hal saya pangkin tempat Kak Dinto dari suguhan, dari penyambutan, dari torator, dari pamator, lain-lainnya pun abdinah atas asmah setuju keluarga besar majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Siratul Islam abdinah anyuna seporah atas setuju ketak sampunaan gak dinto maksud hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai sekali toh saya bisa sampaikan ben abdinah tantoh sarang para ajunan ingin segera menyimak dan mendengarkan ponapa tausiah debu hikmah saya akan disampaikan sarang ke Muslim Adnan ben paling terakhir abdina adu akidah ke beliau jazakumullahu ahsanal jaza karena boy pon Gusti Kanjeng Nabi malam yashkurin nas lam yashkurillah pasal orang yang tak syukur dek ke Gusti Allah maka belum asa kelangkong dek kepada manusia sekali itu saya biasa sampai aki. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Manabi sarang ke Khalil Yasin abdina biasa pantun ngangkui pantuna gelar buah nanas, buah semangka, buah salad, buah rambutan itulah nama buah-buahan. Ini kan pantun saya gelar manabi oke mesti abdin tak banggal ngocol pantun gak ada itu kecuali abdin pantun kalaban bahasa Arab. Waqad yurja lima jarahas sayfu bur'un wala bur'u lima jarahal lisan
Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun bila lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Jika itu abdin anyun sepora. Welcome, selamat datang ke para YouTuber setia. Abdin ke para YouTuber setia intisharul ilmi, menyebarkan dedebu hikmah dari muslihat dan sering dari abdin. Ya abdin sebut kiam ki. Tak langkong bi YouTuber ni kali pengampung baru akan beliau. Anyona subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.